ariko hari ikintu ushobora kukwibutsa nkubwire ko mu mateka y'isi isi zarinda irangira Isiraheli iriho na Irani iriho kandi se ntizakoroniza Irani, Isiraheli ntizanatsinda Irani, n'izafatanya na Amerika na NATO ikaza, ntabwo bazayitsinda. Irani ifite isezerano ryo kurwana yahawe mu izina rya Kuro, Yesaya 45 nzakujya imbere, haringaniye nzaharinganiza. Kuro uwo mfashe ukuboko, sibyo? Ibihindizo by'ibyuma nkabicamo gangahe n'inzugi z'imiringa, nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Nuvuga ngo Irani ifite isezerano ihabwa n'Imana ryo gutsinda kandi itazi Imana, itiriwe ikiraduka. Nzakugenda imbere, nzaguhishurira ubutunzi. Irani ni igihugu cyafatiwe ambarigo imyaka myinshi, ariko ni igihugu kinakize, kiri mu bihugu bya mbere bigeze kuri 3 ku isi gifite uburezi bwiza. Abanya-Irani ni abahanga kandi ubuhanga babukura mu mashuri yabo imbere mu gihugu. Si ngombwa ko bajya kwiga mu mahanga, bafite amashuri, bafite ubuvuzi, bafite ibikorwa byabo biteye imbere. Nubwo cyagize ibibazo by'ubukungu kubera amambarigo giterwa na Amerika na Isiraheli, ariko baracyafite rya sezerano rya Kuro. Hari abantu bari kwibaza uburyo Irani yatsinda Amerika igatsinda na Isiraheli, ariko nanone mwibaza uburyo Kuro yatsinze Nebukadineza. Nebukadineza arafite ingabo ku isi hose, afite uruzi rwa Ufurate ruzengurutse Babuloni. Kugira ngo ugere ku biro bye ugomba kwambuka mu ruzi, afite amarembo akingishije ibihindizo by'ibyuma n'inzugi z'imiringa. Ariko Kuro afite abazamu ni buri gihumbi ku marembo. Uwitwa Kuro bivuga akabwa gato, mu giperesi bivuga akabwa gato. Aka kabwa gato mu mugisha kahawe n'Imana kanyuze ahantu hatanyurwa, karagenda gahirika ubutegetsi bwa Nebukadineza. Irani rero nibatayitondera ngo Amerika ishobora guta ikuzo ku isi, nibi bihugu byo muri Afurika bigahita biyubahuka, sibyo? Bigahita kubera kaka Isiraheli nititonda ishobora gutakaza icyubahiro n'ubukaka ifite ku isi. Buri urime y'umuntu akagukubita urushyi mu isoko, fini iby'ubumeya biba birangiye. Buri uramukwepa ukamwitaza ukajya ku karere ukamukomfoka, sibyo? Niyo yarugukubitira mu biro nta kibazo, ariko abaturage bose babibonye ni ibibazo biba bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero kuba Irani ishobora gutsibura Amerika, Irani yatakaje umuyobozi w'ikirenga, igatakaza umugaba w'ingabo, igatakaza umugaba w'ingabo z'impinduramatwara, igatakaza abantu bakomeye 40. Irani ikabikuraswa n'indege za nyuma Amerika ifite, ikaraswa n'indege za nyuma. Buriya nta zindi mbaraga Isiraheli ifite na Amerika. Buriya imbaraga bagaba muri Irani bwa mbere ni izo ngizo bahagurukana. Asigaye ikindi ni ukurasa byinshi n'indege, ikindi infantry byo ntago byakunda koreza abasirikare barwanira ku butaka, baramutse bagiyeho ntago bataha, nta numwe wataha. Kandi Amerika iri kontineri ibihugu 52 ku butaka ipakiye ingabo izagenda ngo zirwane. Ngo niyo yajyana miliyoni y'abasirikare muri Irani, nkubwije ukuri ko nta numwe wataha. Byaba nk'ibyo muri Somalia, babandi baje muri Somalia baba special force bose nta watashye, baba nka bamwe bagiye muri ntuza muri Vietnam bahabonera urw'imbwa yahuye narwo ku mugezi. Erega aba bantuza abapfukamisha ari nacyo bavuga ko yazize. Mwana ibyo bintu wabyihoreye, nta mwirabura uzapfukamisha umuzungu vubaha, sibyo? Nuzabikora uzamupfukamisha ariko weho urya nyuma gato, weho ushyira inda hasi umuzungu agukandagireho anakubwira ati ibiki nicyo uzize. Ni nabyo bavuga ko biri ngoma yazize. Tukiraho aba banyamerika n'aba bayahudi ko Bibiliya ari yabo, abandi ko bafite Korowani, kuki badasoma aya makuru ya Kuro? Ntibabe bari gutakaza igihe cyabo n'umwanya wabo bakajya mu ntambara
bazi ko imana ngo iri bubarwanirire nk'uko yarwaniriye dawidi, nzabajya imbere. Ni abisiraheli yabwiraga cyangwa ni abaperesi? yabwiraga reka ntabwo uriya jambo ari iry'abisiraheli, ni iry'abaperesi. Niba bafite ngira ngo abazayoni bafite imizingo y'ibitabo, bafata umuzingo w'igitabo cya Yesaya, ni umuhanuzi wabo, sibyo, wabo uvuka ari i Yerusalemu, wahanuye muri 710 mbere y'ivuka rya Yesu. Bafata umuzingo bajye ku gice cya 45, bahere ku murongo wa mbere, barabona ikintu Imana iri kubwira abaperesi. sibyo iri kubwira abaperesi, naho gusa bavuga. Amerika mu bihe imaze ubu niho itakaje abasirikare benshi mu minsi itatu, nk'uko na Israel bavuga hari intambara yarwanye itsinda mu minsi 6. Amerika uyu ni umunsi ngira ngo twe turi mu wa 4, ariko imaze iminsi 3 igabye ibitero, niho ipfushije abasirikare benshi kuva ibayeho. Ubwo bari kumwe na Israel. Irani ntibatandukanye. Irani yiteguye iriya ntambara, sibyo, yarayiteguye, ntabwo yatunguwe, isanzwe ibizi. Ndetse binavugwa ko urupfu rwa Yatora ashobora kuba ari nka betting, kugira ngo bamureka apfe nawe ubwe. Yatora yafite imyaka 86, yari pararize. Byonyine burya umuntu w'imyaka 86 uteye misile hafi ye n'urusaku rushobora kumutura hasi agapfa. Urabyumva neza? Bamutega nk'agatego kugira ngo babone imbaraga zo n'Abashinwa n'Abarusiya bashobora kuba, kuko ntabwo wambwira ko Uburusiya n'Ubushinwa butari bufite amakuru ku gitero cyahitanye Ayatora, kuko bariya batipe mu bintu bitaho hariya hafi Amerika yahashyize intwaro n'ibintu bikomeye. Iperereza ry'Abarusiya riri hariya, iperereza ry'Abashinwa riri hariya. Trump yabaye iminsi 15. Uburusiya buza no kuhakorera imyitozo. Simpamya rero ko hari ukuntu amakuru batari bayafite. None rero byamaze kuba intambara yeru ishobora no kuhuza ibihugu, kontine y'Uburayi igafatikanya na kontine y'Amerika, byose bikisanga mu kigobe cy'Abarabu ku Musiramu. Ndetse bamwe batangiye kuvuga ko aba Basiramu bari inyuma y'Amerika, biza kurangira bavuye inyuma y'Amerika. Oya erega ntabwo abanyayirani ntabwo abari Abarabu, sibyo. Buriya nubwo bahurira ku idini ya Isilamu, ariko buriya abantu bo muri Jorodani, abantu bo muri Arabia Saudite, abantu bo muri Yemeni, abantu bo muri Dubai, muri Dubai, abantu bo muri Katari, sibyo, ntabwo bariya abantu ari n'Abarabu. Abarabu rero ni abavandimwe b'Abayahudi kwa Ishimayeli na Isaka. Noneho abantu rero bo muri Irani ntabwo ari Abarabu bo kwa Ishimayeli, bo ni Abamedi, ni Abaperesi, sibyo. Aba Baperesi rero ni abantu bo muri Mesopotami. Aba bantu ni niyo mpamvu ni Isilamu yabo bari mu cyitwa ngo na Abashiya. None bariya Abarabu bandi bafite icyisilamu cyitwa ngo ni Abasuni. Aba Basuni rero ni abagaragu ba Amerika, bo bemeye kuba abagaragu ba Amerika kugira ngo babeho, kugira ngo Imana ibarinde, kuko nka za Arabia Saudite Bwana Pastor, ngira ngo mu kigobe cy'Abarabu hari intambara yahuje Abamedi n'Abaperesi. Ni ijambo rivugwa muri Bibiliya. Iyi ntambara urayihuza ute na Bibiliya cyangwa itandukanye na Bibiliya? Ese iri muzo Bibiliya ivuga cyangwa ni intambara ibayeho gusa gizimbuka? Kuko ibi ni ibihugu byose biri muri Bibiliya kuva isi itangiye, buno bikaba ikigaragara. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, sinzi ko ari n'ubwa nyuma, ariko ubibona turabyumva. Iyi ntambara ngira ngo abantu bari kuyisesengura mu buryo buri diplomasi cyangwa buri politiko, muri geopolitique, ariko iyi ntambara ishobora no gusesengurwa mu buryo buri noneho geobiblique cyangwa se mu buryo buri theology, tukareba iyi ntambara n'iherezo ryayo, kuko iyi ntambara ni imwe mu ntambara zikomeye
igiye kuba mu isi muri iki kinyejana. Muri iki kinyejana ni imwe mu ntambara zikomeye. Urebye ingaruka ishobora kugira mu gihe iyi ntambara yamara iminsi, nahoze mbivuga ko intambara ishobora gutuma isi irwara pararize, kandi burya indwara yakuzaho marite ukarwara pararize burya aba ari indwara ikomeye. Iyi ntambara iri kubera ahantu twakwita ngo ni nko mu mutima cyangwa mu bwonko bw'isi. Amerika, Isiraheli, Irani, Ubushinwa, Uburusiya, ibyo ni ibihugu biri ku gasongero ka politike, kandi ni ibihugu nanone biri ku gasongero k'iyobokamana. Nanone kandi ni ibihugu biri ku gasongero k'ubukungu bw'isi. Ni ibihugu ubukungu bwose bw'isi bunyuramo, bimeze nk'umutima rero, kuko nta maraso ashobora kugera mu gice kimwe cy'umubiri adaciye mu mutima. Nanone bimeze nk'ubwonko, kuko nta makuru na make ashobora kugera mu bice byose by'umubiri adaciye mu bwonko. Niyo mpamvu iyi ntambara rero ikomeye. Kubera iki? Isiraheli igaragara muri Bibiliya kuva kera, tukayihera ku mugabo witwa Aburahamu, ukomeza akagenda akabyara kiriya gihugu cya Isiraheli kiboneka bavuye muri Egiputa bakagihabwa nka gakondo. Iyo tugarutse kuri Irani tuyibona mu butegetsi bw'Abaperesi. Ubwami bw'Abaperesi ni ubwami bwa Kuro mukuru wayoboye ahiritse ubwami bwa Babuloni bwa Nebukadineza. Mu by'ukuri iyi ntambara rero ya Isiraheli na Irani ni nk'intambara ya Isiraheli n'Abamedi. Ikomeye ite rero? Bundi ntego Isiraheli ifite iri muri cya gitekerezo cy'Imana cyo guhereza Aburahamu buriya burasirazuba bwo hagati. Uko biriya bihugu byose, Isiraheli, za Jorodani, za Arabiya Saudite, biriya bihugu byose byo muri Middle East, uciye kuri Ufurate hariya ubwo ni muri Irake, urumva mu bigobe bya Perisi, ukaza kuri Yorodani ubwo ni muri Jorodani, ukazamuka muri Siriya mu misozi nka za Gorani, ukaza hano muri Afurika muri Misiri, urumva kiriya gice cyose n'imbago Imana ngo yari yabwiye Mose ko igomba guha Abayisiraheli. Na n'uyu munsi rero mu maraso y'Abayahudi, Abajuwifu, haracyarimo gufata ubwo butaka bwabo. Ntago bazi ko Imana yabubatse kandi byanarangiye kubera ko batayubashye. Ariko nubwo batabufata ngo bahashinga amadarapo, barashaka kuhakontorora bwose. Ujya muri wese baguhaye uburenganzira, ukanyara baguhaye uburenganzira, ukarya baguhaye uburenganzira, amafaranga bakayakontorora, igisirikare bakagikontorora, mbese bakajya batambuka bikoze mu mifuka muri biriya bice byose by'uburasirazuba bwo hagati. Haba hari akantu na gato uhashaka bakaguha uburenganzira. Isiraheli ni igihugu kidafite ibuye ry'agaciro na rimwe mu butaka, nta na peteroli gifite, ariko ngo Bibiliya icyita ngo ni icy'amata n'ubuki. Sibyo, amata yo ava mu nka, ubuki bukava mu nzuki, wenda hejuru birahari. Niyo mpamvu bafite ibyo hejuru, ni igihugu gifite imboga gusa, ni ikintu bafite mu Isiraheli, karoti, pavuro, amashu, ni igihugu cy'imboga gusa. Sibyo, noneho nicyo bashaka, barashaka kugira ngo bakontorore kariya gace, babone peteroli n'amabuye y'agaciro n'ibindi, bakora intwaro. Noneho Irani ni igihugu nacyo cy'Abaperesi. Nkubwire ko Irani ni igihugu kitigeze gikoronezwa, mu gihe inshuro Isiraheli yakononejwe zidashobora kubarwa. Ntawe ugeze akinyaga. Ni igihugu cyahuye n'ibibazo mu bihe bitandukanye, ariko na n'uyu munsi ni igihugu kigize gute, cyihagazeho. Amateka ya Isiraheli mu ntambara bayakomora kuri ba Dawidi. Niyo mpamvu na kiriya gitero bacyita ngo ni ugutontoma kw'intare. Bacyita ngo ni umutontomo w'intare. Baba bagifite bya bintu byabo ngo intare ya Yuda, ngo niyitontomye. Akatari bariya bose Amerika irabarinda, iperereza rihaba ni irya Amerika, igisirikare kihaba gikora ni icya Amerika. Biriya bihugu byose
Amerika irabirinda. Ntabwo rero mbona ko bishobora gufasha Irani, niyo mpamvu bicecetse. Ariko ntabwo byishimiye, kuko kuba Amerika ibirinze bikaba yarahashyize igisirikare kiri gukora amakosa muri Irani, birayigiraho ingaruka. Amerika yirahomba amafaranga n'ubutunzi, ariko biriya bihugu bishobora guhomba n'abaturage. Ariko nyamara abanyamerika i Washington DC, za Chicago Bulls n'ahandi hose bameze neza. Ariko ibihugu 8 iri kurasa, Irani ifite imbaraga. Utekereze ko gufata misile igahaguruka muri Irani, sibyo, ikaza muri Qatar. Ndagira ngo ubanze urebe ibihugu iciyeho, kandi ibihugu byose bifite air defense system, urumva. Ariko ntago bishobora kuzihagarika. Guca hejuru y'ibihugu yambukiranya ibihugu nka 4 ibirometero ibihumbi, kandi iyi misiri iba yiruka ku buryo nibura kuva muri Irani kugera muri Qatar ni iminota 10, ihagenda iminota 16 yonyine, sibyo? Kandi igakubita nk'ibisasi igihumbi, kandi none iragenda yagera mu kirere ikigabanyamo za misile ntoya. Air defense igashobora kunetraliza zimwe, ariko izindi zikagera ku ntego. Kuko wabonye ko amato batwitse nyine Irani, kandi hari ahantu muri Irani kuharwanira na Amerika. Buriya Abarusiya erega n'Abashinwa nabo bagiye kubona ahantu bagiye kugeragereza intwaro zabo. Ngira ngo Abashinwa bahaye Irani za misile ngo zibyina, zageraga Tel Aviv hejuru ikabanza ikabyina, yabyina radari, sibyo, ikayiburira icyerekezo, sibyo, yayibura icyerekezo. Mu gihe radari icaganyukiwe igahita ifata inzira ikagenda, radari ikongera kuyishaka yageze kuri objective. Kuko hari uburyo radari ibikureba, ikafata imisile ziraje, noneho ikabanza ikayireba neza, yamara kuyifata ikabona ubuzamura antimisile. Noneho misile iraje, iracyari muri Jorodani, ntiragera mu isi, kandi nturi buyirasire kure. Hari ibipimo, hari mezire ugomba kugira gute kuyirasira. Yagera aho ngaho rero agakwiriye kuyipiga, ikagira gute, ikabanza ikakwereka ko ifite izindi gahunda. Niba misile rero zije ari misile 10 zishoreranye, zose zagucanga, zimwe zikerekeza aha, izindi zikerekeza aha, izindi zikaza, none ugatangira kohereza nawe ibisasu byo kuzihagarika antimisile utagize gute, udafite amakuru. Ugasanga za misile 10 ushoboye guhagarika 6, kandi misile 4 urabona nizo barashe kuri ariya mato ya Amerika bagerageje kuzihagarika 2 gusa, nizo zageze ku ntego. Misile 4 rero iyo zigeze ku ntego mu mujyi nka Tel Aviv, ngira ngo uwo munsi nta duka rifa. Misile 4 iyo zageze ku Israel n'agahugu gatoya kari munsi y'u Rwanda, kilometero kari 20,000, sibyo? Mu gihe Irani yasabye abaturage ko bava mu miji bakajya mu byaro. Ni igihugu kinini gifite kilometero kare miliyoni na kinini, kiruta Kongo. Kinini cyane, sibyo? Abaturage baragenda bajye mu byaro, ahasigaye uzurasa amagorofa, ariko weho barajya bagupiga, nta hantu nta byaro ufite, sibyo? Abantu urabashyira mu nzu zo hasi, urabashyira mu tuzu, natwo misile zagiro zijye zidupfumura. Kuko wabonye ko bamwe batangiye no kuva. Kandi noneho abantu nibamara icyumweru, bakamara ibyumweru 2 ubuzima, ntabwo Israel ishobora kuresista intambara ngo imara iminsi 30 bari kuyirasaho nayirasa. Ntabwo byakuna zira ndege n'indege, ntabwo zaba zigihagurukira muri Israel. Hari binerega abantu bumva kumva ngo Israel ngufite ngo indege 200 z'intambara, ariko indege 200 kujya kurasa muri Irani niyo wazijyanira rimwe warasa hangana iki? Hangana nikize. Ni igihugu kinini gifite abaturage benshi. No kuvuga sahizi Amerika ngira ngo yakuruwe na Israel mu ntambara.
ngira ngo Isiraheli ikuruye Amerika mu ntambara ariko tumenyereye ko Isiraheli mu byo yirinda na Amerika kwanga gupfusha umusirikare ariko mu buzima tuzi bw'abasilamu ibyo gupfa ntacyo bibabwiye hama rero ko banashimye bo abanyayirani bavuga bati ayatora yakoreye Imana yagiye yasanze intumwa y'Imana muri Muhammad barira nyine abandi bo bari muri felicitation Amerika yashatse gusenya Iran inyuze mu myigaragambyo birananirana buno none bibonye ira myigaragambyo ntakigezeho yadifasinze kurwana imbunda ku yindi ijisho ryo rwirinda amaraso ahorwa ko turi kubona ko biza kurangira Amerika ijoyeninze igasubira inyuma ubundi iyi ntambara rega nubwo uvuga ngo Amerika ngo itinya gupfusha umusirikari buriya ni intambara y'ubukungu Amerika hari imibare iri kubara na Isiraheli kandi kugira ngo witwe umukire buriya nuko ushobora guhangana n'abandi bakire cyangwa nabo utekereza bazaba bakire ukabafungira amayira kugira ngo Isiraheli izamuke rero ni Amerika ibizamutse igomba kubana Iran ikayibana neza biriya bihugu byose bikaba mu kazi noneho wenda nuko twabikora n'ikindi kiganiro ariko uku kubana Iran gushingiye kuki ni ukuvuga ngo ni ukwica inyungu z'abashinwa kuko Amerika muri geopolitike ihanganye n'ubushinwa irashaka ko abashinwa bagwa kandi abashinwa ntabwo ibahanganye nabo mu buryo bw'igisirikare oya mu buryo bw'igisirikare muri geopolitike Amerika iri kumwe n'Uburusiya hejuru abashinwa ntibaragerayo kuko kugira ngo buriya abashinwa bafata abanyamerika bafite urugendo rurerure rw'imyaka nka 50 sibyo mu myaka 50 iri imbere nibwo abashinwa bazaba bafite igisirikare gikomeye nk'icy'Amerika ifite uyu munsi urumva Amerika aho izabigeze ni kure ariko nanone ushobora gusanga mu myaka 50 iri imbere Amerika nibwo izaba ifite ubukungu nk'ubwo Ubushinwa bufite uyu munsi ubwo Amerika rero igomba gushaka uburyo ikenesha Ubushinwa igashaka n'uburyo ica intege Uburusiya mu gisirikare niyo mpamvu yateguye intambara muri Ukraine kugira ngo Abarusiya bazi ngira ngo twarabivuze intambara igitangira ko izamara igihe abantu bumvaga ko ngo Uburusiya butarwana na Ukraine ngo icyumweru ariko Amerika ntabwo ishaka ko iriya ntambara irangira ishaka ko Uburusiya bumara nk'imyaka 10 muri iriya ntambara noneho imbaraga zabwo zose zikagaragara noneho uko nguko ni ugushaka kandi bamufatira n'ibihano byinshi uko ni ugushaka kugira ngo Uburusiya bujye munsi ya Amerika mu gisirikare Amerika ni igivuga ngo tugiye aha ibizi ko ntawe uyikoma imbere kuri iyi si gumara umupolisi noneho mu buryo bw'amafaranga irashaka guhombya Ubushinwa niyo mpamvu yateze imbere niyo mpamvu yateze Ubushinwa umutego wo gufunga peteroli oya reka da ntabwo ari cyo cyambere yayiteze imbere biriya bigwa by'Ubushinwa biriya bigwa byigomoye mu kiriya kigwa cya Taiwan yateze Taiwan biriya ni nk'uko umuntu nge nazi wawe nkashuka umwana wawe noneho we akakwigumuraho kugira ngo igihe watakazaga mu uze kugita ku mwana wawe none nugira ngo uramukubise mpite mva mu rugo nza n'inyundo mpite nkumena uyu mwana nge ndashaka uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa Amerika rero uko niko yateze Ubushinwa Taiwan ariko Ubushinwa bwo burayihorera Taiwan bwo bwigira kwishakira amafaranga baravuga ati ko bizagenda kose nitugira amafaranga ukagira igiseka uzadukenera uyu munsi Amerika irimo ideni Ubushinwa ry'amafaranga na Trump adashobora kwishyura amamiliyaridi y'amadolari ariko Ubushinwa nta deni burimo icyo ni cyane kuko abashinwa bo banze kujya muri ibyo baraza bikorera ibikwasi bikorera amapata bikorera ibivero barabanza bitwara mu gihe Amerika irimo gukoroneza no guhirika ubutegetsi muri Amerika Ubushinwa bubazanira amapasi bubazanira ibisokozo bubazanira bya bintu byose barayihanagura barabanza bitwarira amafaranga
abayabo abashinwa ubu bafite amafaranga ahagije. ubu abashinwa bashatse batura idolari hasi. ni ukuvuga ngo mu gihe kiri imbere abashinwa baraha uburenganzira abantu bose barangura mu Bushinwa kurangura mu mafaranga yaho, bashyireho iryo tegeko. nutanga komande umanza ufata amadolari ujye gushaka amashinwa, sibyo? icyo ni ikintu Amerika ibona, kandi bumwe mu bukungu Amerika ifite icungiraho ni ifaranga ryayo rikora ku isi hose. ujya guhaha ugeze aha naho ukabanza gushaka amadolari. icyo ni ikintu gikomeye. Ubushinwa rero bwarabihoreye. uyu munsi rero Amerika iri gushakira hehe yamanurira Ubushinwa. niyo mpamvu bajya kwa Maduro muri Venezuela, ahantu hari peteroli nyinshi, miliyari ngira ngo 300 z'utugunguru turi hariya muri Venezuela. bakavuga ati bafitanye amasezerano n'Ubushinwa bwo gucukurira peteroli, reka tugende tuhaderoje izo kontara zihave, bahite bahomba peteroli. bakavuga bati Ubushinwa nibwo butwara gaze na peteroli byo muri Iran, reka tugende Iran tuyifatira mbarigo, reka tuyigabeho n'ibitero, duhindura ubutegetsi. nitumara guhindura ubutegetsi harakurikiraho iki? uwo turashyiraho arasenya amakontara y'Ubushinwa. reka tugende tujye muri Kongo kwa Kisekedi, naho tumufashe M23, ariko kontara urabizi ko Ubushinwa nibwo bwatwaraga amabuye yose yo muri Kongo hafi 80%, sibyo? noneho byose bagende babyambura, noneho Ubushinwa bugire gute? bumanuke, inganda zabo zibure ibintu, kugira ngo babone amabuye y'agaciro bagombe guca ku bashoramari b'Abanyamerika. bareba Abanyamerika bababwira bati dukeneye amabuye y'agaciro, Amerika rero ishyireho tarifu. amabuye y'Abashinwa bayajyana bahenze, nabo batangira gukora ibintu bihenze nk'iby'i Burayi, birangire ubukungu bugize gute? iriya ni intambara ibiri ekonomi, intambara y'ubutunzi. baba babaze turashora ibi. wavuga rero ngo batinyisha abasirikare, nta kintu bari abayobozi b'ibisambo bari abakire, nta kintu by'abasirikare bari babwiye kuvuga ngo hapfuye abasirikare 100 cyangwa 50, bo bapfa kuba bageze ku ntego. ko hapfuye abasirikare 50 ngo 100 ibyo ntacyo bivuze. niyo wakwica na batayo 10, ariko icyo bashaka bakakibona, amabuye y'agaciro, ibyo ntacyo bari babwiye. abasirikare abagore baratwite babyara abandi bahungu n'abakobwa, hababara nyina umugore wabyaye umusore, ubuze umwana agashyingura kare utazongera kumubona. neza iyo ujya kuvuga ngo Amerika iravuze ngo ni icyubahiro cya Amerika ikiheze, ngo ni umwanzi wa Amerika uwuheze, none se Iran izarasa muri Amerika? wigeze wumva Iran igaba igitero se kuva yabaho? ariko Iran yariteguye, ifite abana bitwa Abahawuti, sibyo? ifite muri Gaza bitwa ngo iki? Palestine, Hamas. ifite Hamas, ikagira Hezbollah, sibyo? ngira ngo batangiye intambara nabo. Hezbollah yafashe amarokete, Abahawuti mu nyanja bagezemo, Hamas nayo irakaza umurego. kandi ziriya ni inyeshyamba zikomeye cyane, kandi Iran yashoyemo agatubutse. none ubundi intambara yo muri Gaza ko Israel yananiwe, ifite amahirwe ko iya Iran ntabwo erega yananiwe, ntabwo Israel yananiwe, ahubwo ntabwo ishobora kuyirangiza, yirangije yahomba. erega hari uburyo ushobora kugira ahantu umuntu akakohereza, wenda urugero nko kumurandurira nk'akantu gatoya, wahagera wagacugusa ukabona haje zahabu, ukajya ugumya ugacugusa, wejyana zahabu, yaguha ati nturarangiza, ntabwo birarangira, ariko ku kantu ko sibyo? ako kantu muri Gaza naho haba ubutunzi Israel iri gushaka muri Gaza. erega Israel iguma itaka ati twe dufite ibibazo, bari kutwicira abantu, ariko itashye, sibyo? igaha amahoro Abarabu, ninde wayitera? ariko iguma itaka nyine. uvuga ko Hamas bicira abantu yambaye. ziriya ni impamvu, iriya ntambara ni impamvu. hariya iyo bahari, kuba bahari gusa nyine Hamas iraza ikica abana babiri. Netanyahu ati nimureba se, ati si Iran ibafasha. gutyo.
twerekeza ku musozo rero, reka mbwire abantu badukurikiye ko iyi ntambara iri mu zavuzwe muri Bibiliya. Urumva ko ngira ngo aba banyayirani binjiriye mu ijambo rya Kuro, mu buhanuzi bwa Kuro, ngira ngo nibwo bari kugenderamo kandi bwakoze, bwasohoye cyangwa se buri gusohora. Tubwire rero n'abayahudi ngo bibaye byiza n'ubundi nta nyungu iri mu kumena amaraso witwaje ngo ndi isezerano, ndi Isaka, n'undi yarahawe isezerano ry'urugamba. Twerekeza ku musozo, navuga ngo rero reka dushimire adukurikira. Imana ibaho umugisha. Byishimo Official, Mbabazi TV 3, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.